Abang itu loh. Stefan masih manggil dia abang tahu. Musik Rakai Hukum.
Diangkat mah di atas. Ke atas. Bijak. Ale Tuhan di bata amanami na di bano ijang. Mengadilan ho anakmu Tuhan Yesus Kristus kuhamatian Allah di dosa nami. Jala di pangluho do ibadah. Asa dapotan hati goran dot hanguluan hami. Asima roham di hami. Saya ajari jala apu limahan. Aso nang madele hami along di coho dongan namion. Patu gumaha porsium nami. Jala pabengit marohan nami makirim di hamuluan sugut. Asa unang mangadungi hami songon si pilibegu naso marpakirimon. Say taiti marohan nami tuho. Ay hodo si pangapo. Jala hodo haposan nami. Namar si gatung hodo hami. Saha rodi hasusuda ni hopal nami. Mari. Kita selanjutnya pengumuman nomor pembunuh hari yang terbuka hamuna suri keluarga ingat dan orang di soalnya kami saudik menang batang kami saudik semuanya do bumi perkuyang ingat dan orang mulai dari itu durian tado inamon mulai sena ujak suri ini
saat politik kini harus sudah digunduna menanggung jalan Tuhan tak ibana. Sada ruas naringgas di akka permingguan sigaru parik, sigaru minggu. Song-songoninang di akka ulau di mulia. Termasuk main akka minggu di akka kegiatan di mulia di resort. Nang akka pertanyaan sektor B. Saya di haringgas inang umuri. Nah di pagi mulia tak. Jalan songna sida sada dina siat keluarga ni mantan guru yata ima amatta sebuah almarhum manang na semua atau tusa hari na sangat berperan do inamo lahu mendukung suri akka ulau di tonga-tongan kuliah tidak tadereng doi dalam operik kami doi di pada nguruna sigar pari jalanang akka ulau di akka pamikrio na baju tani nasa dilimon baik pipi bangunan ni akka hulia baik pipi bangunan rohani maka fisik na tetap do udang tidak inang sarang nyandang situa inang alai anggo di akka bangalaho do di akka ulau buido nami tong sida gabi nama kedadu dan apalagi jam bayu nami alam goriba sing goriba yang inang alai orang kami ini asa tong do makorhon semangat Tuhan muna Tuhan yang roh kemudian di tanah Holongon jala di arena perkulion ala di hari kasutinang ondo yang kaharujon na di toman kulion songon ng pinatoran at tiningan laos di pulit kuliat talo inamon song penasehat di periode tahun 2021 2025 alay di magkikipangalap ni Tuhan ta di inamon dan menjuru diselesai kon masa periode na yun enunga marunong na taon imali tanggal 27 bulan tahun 2020 di hamuna akta sudi keluarga na nahulungan Tuhan Yesus Kristus ima natapat orang kami tidak singkat di pagbuliaw di pinagtan ng orang yun ala yang merapoku di hamuna sudi pangulaw na ringgan na nyulahon na ido siutono muna saya di pagbuliaw hatama sudi hamuna keluarga di bulian ni nata kahulong yun so lima somong riwayat singkat ni ina manang riwayat singkat pagbuliaw ni nata kahulong yun berat mereka mati kasaluna sa luhub na mga pinagparniday ng natahulong yun na yalap Tuhan ta jusuluna napsutaga mo naman mahiu jalamar sa kroha muna siya ang panigalo ni ina natahulong yun atas nama ruas ni Huria Gigabi majelis ruas sudima au mengiwakili lungai madoha at wa mamanggo yang inang ang giat ma ibudini inagda natahulong yun ilaw tuwatan ang sila seruan luar ng ngayon mulu tabigin ang ining singkat ni ina taon sada ina siliho Buddha di Huria taon marito mahamang marito mahakay na ang giat matutong tiruamo pangalaw ni ina taon daga tinguluna idok na dua-dua unang diulus diudalang dan diulang gajah bahalang kaya unang diulang ulus sa kutarna marihintay pagulaw ni day na mo di Huria Gigabi na daw tiruan daw sa ulongan daw sa kailangan ma ruas ni Gigabi di sada ina pinasira do parikamis mulan pura na rin do haatan na uli di bayan ina taon daga timuluna di ruas ni Gigabi maritiyo mamang sonari ma pataruhonta inanta na tahulong yun tupere parasitok kinani ang giat malipugyan na tontong ma ilirutuan di ako sa luhub na yang kadang-kadang sibu-sibu magulang yang kana marsikulan tontong marbisik di patuat-tuat tanabasay di nasunong marrokak dobe takas binodo ianakon ni inataw ang giat malipugyan na dapat narokak tuwag ka karna mengiu pasama tuat tanabasay amang
Sudi nabi ido di rohamuna. Totong mai di buren ni irat tenanong tataru tu perer perstok kinani. Totong mai di Tuhan muda salunai asang kiat marlas ni rohamu di gulumit ni ngulumuna. Totong hatau hasangapon di Tuhan ta pardeka pasai. Oras mamu salunna pinong pardile nang natawalong yung oras manang kuliah di preside silong butima siap ami salunna ruas ni KBCD mulai ni mana tunggulo pasado tapos pasay atau kalau dengan di pasana boy kita buan bakeli inang talaga ulong yon tuh ya sebenarnya dan talaga luta anak talaga jing dua alay horan bahasa ini bakal ni taran mo bima keluarga besar ni oposisi siapa ni atas nama keluarga besar ni oposisi berupanya nak jumlah baru semua mandok mulai itu hamu amang pada tanami nak suri terhalal ni ure di kapasiti di hari dia muna amang di nama jalan inato rotu rio adoran sudah taruh dubi tu pada dia satu persatu kinani akan nyaman gumos jalan bertanya kami ketua ni India madi aku selalu nak perhalan ni gekap di sini nama meton saya di tabai itu apa itu pasu-pasuna nagulangi kalau mau madi yang mama partita di pasu Tuhan mama di leo madi amu kacar ni urlo ipasu jalalah sedikit mama di amu mama partita nami dok sudi perhalan nami na ruas narong diso magukun nami ama duksi kulan no naman kapataru inang nayon berada bersama kami. Aku dulu masih kamang, aku dulu masih tenar tuh gue lawan kami. Mana teridan alas tuh minum ais tiup. Pada letur ada batak nahok bartu si nasomaralo turohan itu apa? Mau lihat mana kita, mau lihat mana dituharkan. Orang semua mau lihat. Jangan melibatkan sumurung siang salut narong. Imana magramu hati-hati kau ngado pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Damang dota mulinan urian itu hatta nah hinolongan di bagasan Kristus Yesus. Terumum bima di keluarga besar, keluarga dan keluarga kau di anak inang nata kolonyo. Kata di bata di hita salutna. Amal pelukuli haporsiot terumum bima keluarga. Subut magabi hapwa biha musarut. When the time mas yan rom itu walu ayat tul walu sah rodi ayat tul kulsia soalnya hidup natani di batat. Ay gomos lori tiup rohaku dan terbain sirang hita sian olong di roha di batat. Dan di bagasan Kristus Yesus Tuhan kita. Manang behenon ni hamatian manang hanggu. Nang behenon niya kasuru-suruan nang akka harajao nang namasa nuay nang namasa sugod nang akka haguguon pe manang behenon ni ditijang nang nadituro ro dinasa na tinupate sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atas kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ido yang sahatnya. Marete mahitang Marention ma kami pikir keluarga lawan.
Jagal nikahu badoho laruar dohot lau omon pelak nyon ro disalileng di lelik. Amin. Mari deh kita prosesi.
Sonang mamudom, hona martuai, na maradian sila lumilas tatusong. Ciantano do permulaan ni dagingmu, mulat may gabetano. Alay Tuhan debata nama no paho, dohot Tuhan Yesus Kristus na pelopos yen dosa. Doton di purbadia na manjuho Tuhan ngeluan na sora suda. Iman namang ramuti orbuk ni bangkempe maro ari parpudi. Amin. Mertua maakan namate di bagasan Tuhani olak nion. Tutu di dokton di masohut manasida sian paru kilon nasida. Ay namang ihut matu nasida naniula nasidai. Amin martangian mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijam. Hodo debata na punah hami rodi sudeng ulu nami. Say lehon mahiras ni roha di hami. Asa marlas ni roha mi paimaun Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sahatu tanganmu maton di dohot daging nami. Asaw nang lilu hami di ujung ni ajal nami. Say lehon ton di mima nugu-nugu hami. Asa di ramuti hami. Molo hubolu sami rurani linggoman ni hamatiani. Asi maroham. Say pamasok hami sogot tu hasonangan na sundeng gani. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Onte ulah kay mati itu keluarga lo mandang utano. Betro. Yang belum. Iya. Tangiang atau patai rak manduk mahita. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong satia sande bata ama. Dohot parsoran iton di purbadia. Imana totong namandongani. Jala mamasu-masu hamu saluhutna. Amin. Mari deh kita kelas ditutup.
Nalauro na manong at tunami. Raja Baradan nami. Sosongnya kahula nila. Hula-hula nami. Bay mamang. Gotak na hukatusi.
Pasal tadi na kamu tulang nami Gus maruhang mula. Gabi masalah horas. Diamu raja di pabor nami marga suburia. Walau tulang. Isong masa hatta mi sudina sa hula-hula. Lo akka bornani paribamu sa luhula. Lo akka namak kolonyamu. Iba di naung marjungol. Ima boru nami iboto nami opisio boru pani. Takas doi. Ima nahupidu tami nataulahu di pertuau ni iboto nami. Ison huwa kami do mang dihuti akas sima juamu natulangku. Ima eme nama ludu. Gabi tulang. Manang parbibir. Ima eme nama ludu tanya nami mau tuamat tadi mata. Maludu madihamu agabiun do. Matutu. Maludu madihamu si zaman di tangan. Matutu. Molo pakyo muna biak kamang buru na buru. Boni manalobo. Gabi manay ulamu. Sinur mapinahamu tuan na mangihu. Tupahoni amat tadi mata. Suasoni mapir. Asapir mapokki bahul-bahul mapasalongan. Asapir mato di musal hukna luju-luju ma nang pangamuan. Ima tanyang nami. Ima pita nami. Dia musal hukna parbor nami. Uli jalabane nasa maruamu. Sinobodi ma hami raja yang baru. Gabi masalah horas tulang. Gabe amang baru.
Ati oro behita. Dihamu hula-hula nami. Suang-suangin ng inang bawa nami. Rodo hami pamorong muna. Rodo hami helamu. Suang-suangin ng beremu. Ro pasatok pisang stonggi-tonggi. Lau panganam muna. Ima di nomor mula. Di naung maruzungolu. Manang nang sorma tua inang bawa nami sa tong-tongan ni kilogar. Di ba ini lokat. Rasulami, akaw hula-hula. Rohal pamorong muna. Pasato pisang stonggi-tonggi. Asa atong gima pernyapa mulat sulan ngarion. Di paningkaron ni inang bawa nami. Sosok ni manang hami at ka pamorong muna. Totong ma sa itong gima perdapat nami. Jalan matang iya mamutut ka pernanggap basay. Ang iya tusulan ngarion dia kana sa rumah tua. Boy, utama siya no patuan nami tua mulo nami. Pati maadoron nami tua mulo nami. Matutu gabi matala horas matala gabi. Olo. Olo. Olo, mga tulang na pelak kaki mailot tong da. Ini sudah to. Iyo. Tulang tak. Iyo. Musiki. Kamu musiki sa song na tabi. Iyo. Ngaro ulang-ulang ta saluhuk na utusap pe. Nah. Jo kamu totalan nang napiga tu so. Tubarulani. Pajolo mangimahata kami. Pitu guar nyari 12 guar di bulan. Tangga do baladuk lebalaba perpituan. Raja nami. Raja ni dokatu. Raja ni barada song ni raja ni hula-hula nami. Molo tumano. Lakka-lakka sada, lakka-lakka dua. Dalam di pertaparan. Mangat tinggal soal anak disurat. Raja nami. Nauzu marsingok dohami. Naulo dohami di baingot. Muhammad asal raja nami asa tuktupa dengan ulau tau di bagasak dame do las di roa cinokoti nami raja nami Nauli na denggap. Terlangsung mak. Permardalam mak gorahan. dari Roma hula-hula nami sihite tulat tembuk sembarangan maniat. Iya. Berhak mamu tulang. Si jala tulat tebuk. Iyo. Ale maluboi nasa puasa ibu kamu sokugo. Iyo. Jadi gabay nama sariho ng kim namun judo tulangon makiyodo kursi ingot ang Iyo. tulang Radiri. namun judo ko tulangon marami namun judo betul tulang Susun do beringon mo tulang. Iyo. masa sa pagbuwan namin sa kulian kita Iyo. Berat mau, kamu bisa mulai. Jangan orang lihat tuh. Lihat tuh. Iyo. Dapat teman. Terus pisau tay. Iyo. Gak terus pisau nani tulang nemo. Boleh pisau ini. Iya. Oke. buat sok tay Iya. Lanjut tulang. Roma hula-hula nami maniat siat janji mana siat janji tula bona Iyo. Loba muda mama buati. ada yang terhuli kok Iyo. ada terhuli Satu terus mai buat. Ang depositor fra talam nambal kini ba?
Oke. Dah, na disuruh merokok apa butekku? Iya. Iya. Goramu, mah goramu. Nomor Japar sia-sia dihita markasi taur sa pamorta Siburian. Iya. Sen opusio in naman to. Iya. Terus sa pisot tayo. Asarong pakyota. Unang suap tayo. Jadi sok nino naking dihita na bertemu Raja Beradatan sok-sok di hulugan namin. Umadok pati naking molo magdalog percaparan nangihong mga totoris na. So ini ito Panginoon namin. At alam kapasun. Iya, berhatamu. Iya. Itu dia dong, Langsung kasatamu mga totoris na. Iya. Pasatamu Nya, totoris na. angkat tamu dah. Nya. Iya, pekom di samping nih. Iya. Nggak. Mana sih, tanah? Samping nih malah. Saat. Buhari Berjalan ma. PT Jotula. Buhari yang musuh nami ngasahat deh. Ada songon na subir bahagia hubirik tulang. Asahat deh. Sahat iya. Ngasahat deh. Lanjut tuh kamu bersab nami. Mana nanti? Iya. Masa ada totoris lah. Padu mau ada totoris. Iya. Serta video Raja Lipatinan. Pakai suham udu. Mana perlu ini? Dam persep deh. Persep di Raja nami. Masa ada totoris lah. Iya. Panapol. Asahan. Berdalam kabar panapol. Pasar tamu do totoris. Saat Di dia panapol. panapol, peparani putas sa tangan, amaletes. Oke. Berdalam kabar perjarum juga. Perjaring jinga tuh lah. Iya. Perjaring. Di mana sih dah? Perjaring jinga. Dia perjaring jinga. Iya. Mana sih kata ayam tong? Jalo aku jeber. Ayam mungkin aman jalo. Iyo. Pasado totoris lah. Iya. Nahat. Berdalam soba-soba nabo pahadorin namin o parang ni o butuhin nasiyas sila talaga. Oh. Baik itu Totoris lah. terus nih. Asa sopa-sopa nabo o parang ni punami amas sa ipangon. Iya. Lihat mah. Taruh apa namanya? Baik itu terus nih. Rolo, masih kaya kita. Ulang-ulang mula tupasa. Oke. Dangro. Mula tupasa. Iya. Dangro. Parangkal sara. Tu buru ni hasuruto. Isei. Igorai mah. Anulang, singanulang. Calo. Iya. Udulo sir. Terus dulu sih. Iya. Udulo. Tinggal pe kamu panaropine. Iya. Baik kamu totoris na. Lihat. Beberapa kali ngarajani barang galon dulu suri. Dulu. Pasal tamu barang tanggalan 2 tu boru nih namar hamaranggi dia pulas ro Iya. puan dika puan libya do di kamoruku boru namin hamaranggi sara menanggalong dan kaito sara menanggalong sara dia muda itu Asa ka boruku ay patakas yo so nalongak ka lagi na.
tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan. Takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Setiap keluhan Dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan, menangis bersama